organizatora. Literarna turneja pod nazivom Crnogorskim književnim stazama u organizaciji Matice Crnogorske i izdavačke kuće Fokalizator započela je svoje putovanje od Bijelog Polja preko Nikšića do Herceg Novog. Predstavljanjem u ovim gradovima talentovani stvaraoci imali su priliku da predstave svoje stvaralaštvo i da se upoznaju sa čitalačkom publikom. Danas, uoči svečanog otvaranja Akademije Milovan Đilas, imamo priliku da čujemo književnike koji kreiraju neku novu i drugačiju književnu klimu u Crnoj Gori, a ohrabreni i podržani od strane renomirane izdavačke kuće Fokalizator. Stoga mi je zadovoljstvo da vam predstavim Jelenu Nelević, Draganu Kalezić, Borisa Đurovića i Andriju Radovića. Spoj književnika, kulturnih djelatnika, predstavnika medija okupio je književne autorke i autore sa istim ciljem, a oni zajedno krče put budućim generacijama pjesnika i pjesnikinja koji će slobodno izražavati svoju misao, a to je, kao što znamo, i cilj ovog našeg današnjeg okupljanja. Razgovor ću početi sa uvaženom pjesnikinjom Jelenom Nelević, koja je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na odsjeku za ruski jezik i književnost. Njene pjesme su postale dio brojnih antologija i časopisa za književnost. Prva zbirka pjesama, naslovljena Jedna trećina, objavljena je u ediciji izdavačke kuće Plima iz Ulcinja. Više od 20 godina je u novinarstvu. Dio je novog talasa crnogorskih pjesnikinja koji se dogodio 90. godina i jedna je od 4 autorke prve i jedine antologije pjesama koju su napisale žene iz Crne Gore, naslovljene Koret na asfaltu, objavljene 2014. godine u Hrvatskoj. Fokalizator je objavio njenu pjesničku knjigu Polovina. Jelena, rekla sam da ste dio novog talasa crnogorskih pjesnikinja koji se dogodio 90. godina. Kakve su bile te 90. godine za stvaranje poezije? Šta nam možete reći danas sa ove vremenske distance? Pa ja mislim da tokom istorije ljudske civilizacije da je uvijek pozicija pjesnika u vremenu i u svijetu ista. Jer kad pogledamo teme kojima se pjesnici bave i ono što mi danas živimo i što jeste naš savremeni život, ja ne vidim neke velike razlike u osjećaju ljudi prema onome što žive, prema onome što osjećaju prema ljudima oko sebe, prema prirodi, prema samom sebi. Uvijek su to ta nekakva ista pitanja koja, evo vidimo i od antičke, Grčke, tamo gdje su ti bili neki zapisi prvi filozofski, nisu se mnogo te neke stvari promijenile, pa ako odemo i dalje u savremenu psihoanalizu koju je Freud i Jung koji su postavili, to su isto bile prije vijek i po, otprilike to su iste priče, ista opšta mjesta, tako da pozicija pjesnika prema svijetu nije promijenjena. Možda se svijet mijenja u odnosu prema samoj književnosti, a posebno prema pjesništvu, zbog toga što mislim da ono više ne zauzima mjesto koje je zauzimalo ranije, zato što mi imamo tokom istorije književnosti, znamo kakve su pozicije u društvu i u samoj umjetnosti i ono što mi gledamo danas pa unazad, što su pjesnici značili po same i kulturne i političke i društvene momente i kako ih je svijet zaista ozbiljno shvatao. Mi imamo danas, znamo za poeme koje su mijenjale političke situacije i svijest ljudi. Danas se neki pjesnici vole da kažu da je poezija umjetnost kao elitistička, to znači da je čita sve manje ljudi, da je možda čitaju neki odabrani. Ja, nažalost, ne mislim baš da je tako, nego mislim da zapravo književnost nekako ima, kako da kažem, neke druge vrste umjetnosti ili neki drugi izražaj uzimaju poeziju, ono što ona zaista može da da ljudima. Ja sad ne mogu da ulazim u to koliko je ona kvalitetna, da li je dobra. Ima dobrih pjesnika, uvijek ih je bilo i uvijek će ih i biti, ali mislim da je svijet danas nekako više okrenut ka onome što je s polja i da smo brži u nekakvim svojim razmišljanjima i da jednostavno je ta nekakva moda površnosti za koju mislim da će u jednom momentu morati da prestane, da će možda vratiti poeziju na ono mjesto koje ona zaslužuje. Evo imamo danas i ovo što sam nedavno pročitala oko ove vještačke inteligencije oko koje se danas mnogo priča.
Mi imamo već po zapadu udruženja umjetnika i slikara i kompozitora i književnika koji ne znaju što će s tim autorskim pravcima zbog toga što vi zadate neku temu na bilo koju umjetnost danas i ona će da vam izbaci nešto. Znači, postoje čitavi pravci umjetnosti likovnoj koji se kopiraju, postoje sekvence koje se koriste za nove filmove koji jesu kao muzička podloga za koje vi nemate autorsko pravo, a liči na nekoga, ali to nije to. A što se pjesništva i književnosti tiče, zadate temu, on će da vam sublimira sve što on može da nađe po internetima, tako da kažem, i napravit će nešto novo. Ali isto tako mislim da jedna vještačka inteligencija, koliko god ona bila inteligencija, možda i pametnija od nas, nije pametnija od nas zato što ona radi po zadatim matricama i ona radi ono što je čovjek kaže, tako da mislim da čovjek isto, pa evo ja 20 godina sam u novinarstvu, mi novinari sad čitamo mnogo o tome koliko se proba vještačkom inteligencijom zamijeniti naš posao, ali ti jednostavno nećeš imati nikad takav pristup zbog toga što je ono što je ljudski pristup u svemu prosto nezamjenjivo dok god ima nas ljudi dok se ponašamo kao ljudi, pa bilo dobro ili loše, ali mislim da nećemo biti toliko ispeglanih mozgova uskoro, možda i hoćemo, ne znam. Vidjet ćemo. Diplomirali ste rusku književnost koja je za tumačenje vrlo kompleksna, ali znamo da je izuzetno bogata emotivnim lirskim nabojem. Kada biste napravili paralelu crnogorske i ruske književnosti, a sigurno sam da imate uzore i u jednoj i u drugoj, koje bi to bile sličnosti, a koje razlike u smislu tematskom, stilskom, doživljajnom? Pa ja ne znam koliko sam ja baš dobar sagovornik za priču o poeziji, jer ja sam neko ko više konzumira prozu. I cijeli svoj život sam bila usmjerena ka čitanju proze i što se tiče poezije, ja sam, kako da vam kažem, za poeziju ne možete da budete lijeni čitalac. Kad uzmete neki roman ili neku pripovjetku, vama je data mogućnost da nešto pauzirate, da odete nešto, da vi jednostavno pjesmu ne možete da čitate napola, nekad zbirku ne možete da čitate napola, neku cijelinu u zbirci, jednostavno poemu ne možete da čitate napola. Tako da mene je to nekako vukao me roman najviše tokom cijelog mog čitalačkog puta, evo i dan danas, i određene priče, ali mislim više sam neko ko je iz romana. Što se tiče poezije, ona je, dok si student, onda nešto moraš. A ono što je za tumačenje uvijek bilo najteže jeste upravo poezija. I posebno kad je neko kao ja, evo i Dragana, mi smo se dopale da budemo obje profesorice ruske književnosti, kad studiraš rusku književnost, kao i svaku književnost, ali za rusku se misli kao da je najobimnija i mi nekako tako i pristupamo kao studenti kad smo počeli da studiramo, ti si nekako isprepadan. I sad ti ne znaš što tebe tu očekuje. Onda imaš jednu, kao što je Njegoš postavio nekakvu tačku u crnogorskom, recimo, pjesništvu, onda ti imaš u ruskoj književnosti Puškina. I ti kad pročitaš Puškina, ti onda kažeš, pa to je to. A onda vidiš Ljermontova, koji je po meni, za mene bolji pjesnik. Pa onda imaš jednog Bloka koji je potpuno podcijenjen, za kojeg ja mislim da je jedan od najboljih pjesnika koji je ikad postojao na planeti Zemlji. Pa onda, koga sam Dragana zaboravila, nekoga možda kao pjesnika, ali Blok je nešto što je meni najbliže. I nije mi nikad bilo jasno zbog čega se njegovo to pjesništvo nekako uvijek prolazilo mimo i mislim da je prosto čovjek nije imao kao Majakovski ili kao Puškin, nije imao u to vrijeme samo reklamu, moglo i njemu biti bio onako dosta zgodan tip, moglo je da prođe i na to što se uvijek cinilo, kad je neko lijep onda mu mnogo više stvari prođe. Što se tiče crnogorske poezije, ne znam što da vam kažem, ja je ne bih dijelila ni regionalno, ni svjetski, ni nikako, to je prosto poezija. Ona može da bude možda neki momenti prepoznavanja koji su možda vama kao publici bliži, zato što svi živimo u istim nekakvim trenucima i proživljavamo nekakve iste trenutke, ali kad uzmete i čitate afričku savremenu poeziju, isto ćete se osjećati prosto, tako da nisam neki tip koji bi dijelio poeziju na ovu ili onu, prosto je to sve poezija, a ono da se vrati na početak kako je bilo pisati 90-ih,
Pa ne znam, ja sam tad imala malo godina, završiš fakultet i onda sam radila i u vijestima, pa je bio neki bunt i sav onaj rat koji se izdešavao. Ja sam u Nikšiću studirala tih godina i prosto te to nekako motiviše da ti budeš glas nečega. Ispostavilo se smo mi glas bili ženski, jer je dosta žena bilo u tom momentu koje su pisale poeziju i onda se napravio taj kao crnogorski ženski talas, što je bilo dobro za Crnu Goru, i onda se napravio i taj prozni, muški talas, jer nije bilo, tako smo se nekako bili neobično podijelili, ali mislim, nažalost, da je Crna Gora ispustila taj moment, da smo mogli da napravimo mnogo dobru stvar, nismo se dobro odnosili prema nama samima, nismo imali taj marketinški moment, nismo imali tu prodornost, a to je ono što Vlado sada radi sa fokalizatorom i da moram i to da kažem da nije njega, ja ne znam ni da li bi izdala ovu knjigu posle 10 godina, jer s pjesnicima, ja mislim i sa svim književnicima da je užasno teško sarađivati, mi smo nekakva lijena djeca, možda talentovana, ali to je ono otprilike je između mene i njega došlo da to, ajde brate, i ja sam mu rekla, evo ti ovo dajem, ti sad ti radi. Drago nam je što ste predstavili ti radi sad što hoćeš, tako da meni treba mentora, to je sada on. Tako da ovo što on sad radi, mislim da će uspjeti da uhvati taj zamajac koji smo mi prije, koliko je to godina, 100, ne smijem ni da računam više u godinama, to tih 90-ih kad se to dogodilo, mi nismo izgubili kontinuitet, ali smo izgubili svoj prostor, jer kad vidite regionalne književnosti, srpsku, hrvatsku, bosansku, to su ljudi koji su se etablirali, koji idu dalje, koji su izašli iz okvira ovoga regiona i postali poznati u Evropi i u svijetu. Zbog čega mi nismo? Ja ne bih rekla da je to zbog toga što mi ne pišemo tako dobro kao oni. Tako da je na njemu sada jedan veliki zadatak, ali ja mislim da će on moći da ga ispuni. Tako i na svima nama zajedno. Vi ste pomenuli ženski talas u pisanju 90. godina i htjela sam da vas pitam iz razloga što pišete o ženama u vašoj poslednjoj zbirci, kako vi vidite ulogu ženskih likova u crnogorskoj poeziji, a i žena književnica danas? Stalno se povlači to pitanje žensko pismo. Da. Ja sad ne bih sve da kontriram, a iako jesam kontraš, nikad mi nije bila ta podjela opet bliska, nikakva podjela umjetnosti može da bude na neke rodove, stilove, ono što smo svi učili iz teorija umjetnosti raznih, ali to sad žensko pismo, muško pismo, ja ne znam što to znači, jer ja u svome svakodnevnom životu, evo kako da kažem, ne bi se pomjerila nijednom muškarcu u odnosu na ono što ja radim tokom dana i ne vidim uopšte zbog čega bi se mi mijenjali, jer naše su percepcije iste, doživljavamo svijet na jednako pametan način ili procesuiramo ih drugačije, ali to rade svi ljudi. Ono što je bitno kod ženske poezije ili kod ženske poezije u Crnoj Gori, mislim da postoji jedan jedini problem, to je problem autocenzure. Zbog toga što ovo je duboko patrijarhalno i tradicionalno društvo i žena koja želi da izađe sa svojom umjetnošću napolje, ukoliko nije ogoljena do kraja, to će uvijek da bude napola. A ukoliko se ogoliš do kraja, onda imaš jedan drugi problem da te u ovome društvu čitaju, to se desilo meni sa recimo ovom zbirkom u kojoj recimo ima erotike. Ja tu erotiku ne vidim na takav način. A onda imate pitanje, to sam sad njima malo prije rekla od nekih mojih bliskih rođaka, kao je li te sramota da tako nešto pišeš? Ali to su stvarno normalna pitanja za ovo društvo koje još nije se osvijestilo do kraja i nije se oslobodilo. Tako da pozicija žene u tom smislu u Crnoj Gori može biti malo teža, jer je jedno kad muškarac napiše što god hoće u svom romanu, evo imamo Stefana Boškovića, ali da je jedna žena napisala šamaranje, mislim da bi to bio ne znam da li bi se prosto čitalo na isti način, tako da ne mislim da je to do umjetnika, više mislim da je od društva koje je za sada kreirano tako kako jeste. Da predlažem da nam pročitate vaš izbor iz vaše zbirke. Evo, ja sam razmišljala što ću da vam čitam, pa evo počet ću s ovom pjesmom Feminista. Kada kažeš dosta, ja te volim još više i čekam tvoju veliku šaku da se snažno spusti na sto. I kada bi napukla površina, ja bih ti se dala, potpuno, zbog primarnog,
jer mislim da bi me tako isto i držao. Onda možemo ovo. Sve to. Mogli smo da stojimo satima na suncu, buljimo izmaglicu neba i vode i zamišljamo oblake iz kojih bi čitale sjutra. Mogli smo da plivamo beskonačno dugo, ronimo između sigurnog i dubine i zamišljamo stijene koje su vrata za juče. Mogli smo da hodamo cijelu vječnost, krivudamo po asfaltu i zemlji i zamišljamo tragove koji bježe. Mogli smo da stanemo zauvijek, pobodene u ravne dane i zamišljamo satove i kalendare. A mogli smo da čitamo do kraja i živimo sve te živote i priče i zamišljamo onaj koji je naš. Mogli smo da nestanemo uvijek, da prolazimo kroz ljubavi i ratove i zamišljamo poglede na svojim leđima. Mogli smo da stojimo satima na suncu, buljimo izmaglicu neba i vode i zamišljamo oblake koji su prošli. Pelene i smrt. Nekoliko mjeseci pred svoj rođendan počela sam da se pripremam za smrt. Znam da će doći. Umrijeće makar 10.000 ljudi punih života, a zamijenit će ih novorođenčad i milioni punih pelena koje će se vjekovima topiti na divljim deponijama. Zemlja će uspijati sastojke iz tijela umrlih i otpad iz malih tijela koja tako brzo rastu. A onda će sve opet doći do dubine i čiste vode koju ćemo pomiješati sa hlorom i popiti, mi koji smo pelene davno ostavili, a nadamo se da je smrt još uvijek daleko. Hoće li još? Ako želite, možete Hoćete li još? Zašto žene rađaju? Kada pukne u meni ono što se zove smrt, ruke mi se spuste niže od koljena i teške su od svih koža koje sam dotakla. Onda moji prsti lijepo upadnu u bokove i prave rupe za sve one koje sam htjela, a nikada nisam uspjela ispuniti. Kada pukne u meni ono što se zove smrt, konačno zaboravim na pristojnost i nekako mi se jebe za zarez. A onda moje usne grizu moje zube za sve koje nisam uhvatila pametno i ostala negdje kao zaboravljena minđuša. Kada u meni pukne ono što se zove smrt, mislim da sam najspremnija za rađanje jer ih tako neću upoznati. Evo još jednu za kraj koja je onako, voli je Dragana Erjaša koja je prva pročitala ovu pa da je pročitam pošto ona nije s nama sad tu. Bez kraja. Završava se zbirka sa ovom pjesmom. Rasipaj slobodno dobre dijelove sebe svijetu. Pokloni dah ljubavi, onaj topli, zadnji prije nego što se probudiš. Daj ga novom danu. Okreni se prema onome ko spava na jastuku pored, izdahni mu posljednji trenutak svoga sna. Prospi sav smijeh, neka curi kao ogroman pješčani sat. Zamisli da je tvoja koža rijeka i pusti da neko umije lice. Pokupi tuđe suze svojim očima, ne gledajući ih. Pokrij sobom tijelo koje voliš i budi kiša u avgustu. Budi ono svjetlo koje jesi, samo hodaj, raširenih ruku kao grane drveta koje raste na opačke. Okreni se ljubavi i nastavi da daješ. Prospi sve one riječi koje si rekao na bijelu prostirku svega onoga što si uradio. Vidjet ćeš neuglednu gomilicu prašine tih riječi, lako ih otresi i raširi to platno. To nije predaja. To je pokrivač na kom možeš jesti, čaršav za ljubavnika, stolnjak za jutarnju kafu, zavjesa za tajne, prostirka za izlet, pokrov kad umreš. I tako se nikada nećeš potrošiti. Hvala vam, Jelena. Sa nama je i Dragana Kalezić, rođena 1980. godine u Podgorici. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a magistarske na Filološkom fakultetu u Beogradu. Profesorica je ruskog jezika i književnosti, prevoditeljica i autorka kratkih narativa. Fokalizator je objavio njen prvi prozni prvijenac, knjigu priča Sentimentalni rak. Dragana zbirka priča pod nazivom Sentimentalni rak je zapravo zbirka priča o svakodnevnim životima običnih ljudi. Tako ste ih vi skromno predstavili. Voljela bih da nam objasnite na samom početku simboliku naslova, a ja moram priznati da sam bila u prvom trenutku u zabludi.
Vi ćete razumjeti zašto. U zabludi. Pa uglavnom mi i često postavljaju to pitanje i prvobitno sam davala odgovor i kad sam davala odgovor na svojoj promociji rekoše, ovo bi ja onda kupio i da nisam dobio. A zapravo onda kasnije sam razmišljala i došlo mi je da kažem ne želim uopšte da je više objašnjavam i da je tumačim jer bih voljela da ostavim slobodu da neko doživi sam, da interpretira sam, da nema više objašnjenja, jer i ta objašnjenja, evo ja ih dajem, a nisam sigurna i koliko se primaju, osim ono što se trenutno čuje. Tako da, ajde, možda ovaj put neću objašnjavati. Ali ste nas naveli da razmišljamo o značenju samog naslova, to je dobro. Pa da, znate, ja volim da me neko zaintrigira, da mi pomogne da zaronim duboko i da mislim. I čini mi se da i ja to pa dajte nama zadatak da i mi. Da i ja to izazivam i često sam imala primjedbe i od čitalaca, htije me tjeraš da mislim, nije baš da mi se sviđa, ali svejedno ostanu se mišlju. To je kao da si ostavio nešto u nasleđe nekome, nije lako potrošio taj slatkiš, recimo. Vi ste rekli da vas inspirišu mali životi i životi običnih ljudi. Kakvi su to zapravo životi? To su zapravo veliki životi. Znači, imam svašta da kažem, ali negdje bih zahvalila se Fokalizatoru i organizatorima. Čast mi je i drago mi je da učestvujem u ovoj akademiji Fokalizatoru zato što daje vjetar u jedra ovim raznim književnim glasovima i mislim da književni glasovi upravo potpomažu održavanju sistema vrijednosti, a gdje god nešto zakine u društvu, doći ćemo do onog, nemamo vrijednosti. Književnost tu daje svoj doprinos. Ono što sam ja gledala kao moj doprinos upisujući tog malog čovjeka je povratak čovjeka, odnosno čitaoca sebi samome. Vraćanje na skromnost, vraćanje na svoj unutrašnji život. Jesmo li to izgubili negdje u savremenom društvu? Pa mislim da jesmo, jer s obzirom i da sam prevodilac, kada je izašla knjiga Dostina i intelektualaca mi se obratilo, si ti to prepisala nešto od ovih Rusa? Znači, a moj je stvarno motiv bio da napišem neku književnost koja mi fali, koju ne prepoznajem. U tom trenutku kada sam razmišljala i ozbiljnu namjeru realizovala da ova knjiga ugleda svjetlo dana, mislila sam da jedini najhumaniji doprinos je onog čitaoca vratiti sebi. Znači, dati cijenu ovom svakodnevnom životu našem, društvenom. Zato sam i izabrala da čitam odlomke iz priče o Podgorici, jer mislim da se treba malo vratiti i konkretnom, onom našem trenutnom, lokalnom, jer i kroz to može da se cilja na univerzalno. Dakle, mali čovjek je najvredniji čovjek, odnosno čovjek je najvrednija kategorija. Upravo sam vas zbog toga pitala o malim životima i malim ljudima i koliko možda mi banalizujemo tu kategoriju. Da, i koliko zbog toga i ne čitamo, jer banalizujemo, jer nam je nebitno. Upravo to. Rekli ste ranije na nekoj od promocija da ste pisac u slobodnom vremenu. To me je negdje zamislilo koliko smo mi kao društvo spremni da održimo pisca u punom radnom vremenu. I mi znamo da smo iznjedrili mnoštvo dobrih, kvalitetnih pisaca, umjetničkih stvaralaca generalno, ali koliko ih podržavamo i koliko oni opstaju sa svojim talentom u zemlji u kojoj žive. Prvo moram da kažem i da sam baš radosna što ste pripremili. To je ono što su mi rekli, ona ti je profesionalac. I to me isto raduje što je neko pripremljen ili malo prostudirao, jer kažem, volim dubine i sadržajnost, temeljnost. A koliko mi podržavamo pisce, pa evo i ova manifestacija je iskorak podrške piscima i ne bih zanemarila i to da se ona dešava u našim okvirima kakva je. Što se tiče pojedinačne odgovornosti pisca, svjesnosti u kakvom trenutku živi, je i njegovo neodustajanje da piše uprkos svemu. Sad, tako je kako je. Predlažem da nam pročitate odlomak iz priče koju ste odabrali. Evo, sad ću početi. Izvolite.
glava od plastelina. U kući se pričalo samo o maturi, velikoj. Pratilja je bila izabrana, odijelo bijelo, goruće opcije o dolasku limuzinom ili komšijinim džipom. Ideja je bila zablistati te večeri, filmski. Vizije šta dalje još uvijek nije bilo ni na pomolu, ali bilo je konstantno lijepo vrijeme i sve brojniji fakulteti stambeno su čekali u zazelenjelim ulicama grada. Život u aprilu otvarao se kao nebo bez granica. Kada bi došao njen red, sestra se nije dala odgovoriti. Od male crne haljine, bisernih minđuša i medicinske škole. A ljubkost njene praktičnosti bila je neoboriva već na maloj maturi. Kroz oživljene podgoričke bašte, prve sandale, trajni lakovi na noktima i uz malu sa hladnim ili limunadu sa kiselom pitanja trendova i stila. A Svetozar se vratio jedno prije podne, tačno poslije kratkog pljuska, Niva se uparkirala kraj Ivičnjaka, manje nove zgrade, jato golubova prosulo nebom kao kutijica čioda, u prljavim terenskim cipelama, u društvu kolega, da umre, tako iznenada za sve i neočekivano staromodno. Samo to još niko nije znao. Uz čašicu loze, malo meze, grlati i uvijek dobre volje terenci sasuše po koju šalu i ispuniše stiješnjenu trpezariju grohotom kao da planine odjeknuše. Kolege odoše i on ostao u svom stanu kao u nepoznatom gradu. Nakon nekoliko dana sretanja po kući zaredom, djeca se zagledaše u njega kao u stranca, koji se od njihovog entuzijazma tiho i uljudno držao po strani kao od glasne muzike. Odakle je sad kriminalistika negdje vani i kakvo sređivanje negativaca? Ne budi smiješan, mali, šta ti uopšte znaš o kriminalu? Kad napunim 18, imam pravo da samostalno odlučujem. Ne kokoti se, ne priliči ti ako si pametan. Neće svijet postati ni novo, ni bolje mjesto kad ti napuniš 18 ili odeš negdje odavde. Prsa mladića umiriše se, glave pognute u ramenima, raširenim večernjim uličnim treningom, pogledavaše figuru oca koja je danima crtala skice za trpezarijskim stolom, a nije bilo ni loše vrijeme, ni neradni dani, niti plata. Negdje za ručkom na kom su se našli skupa uz tihe zvuke kuhinskog pribora i poneku riječ, Svetozarovo lice počelo se crvenjeti, obrazi tresti, on se uhvati za glavu i poče šištati kao ekspres lonac. Najmlađe dijete se zacenu od plača i probi muk za stolom. Žena dohvati muža za ruke i glavu, povika djeci da joj skvase krpu. Okvasi mu vrat, čelo, dadoše mu vode da popije. Za koji tren svi se umiriše i tada on skoči još crveniji u licu. Dohvati ženu rukama za vrat i stade je stezati i drmusati. Djeca opet poskočiše. Sin se dohvati rukama za oca, sestra za brata. Najmlađe je dijete plakalo, nepomično za stolom. Iz otvorenih mu usta u tanjir bistre supe ispade zaloga i kuvane šargarepe. Vještice, vještice, ti si za sve kriva. Sad žurim, ne znam koliko imamo vremena. Izvolite, možete još jedan Da. odlomak. Odlomak bi bio iz iste pripovjetke, baš tek da uvedem u atmosferu i u sve polemike koje ona otvara, ali mislim da je ovo pripovjetka koju biraju sve uzrasne kategorije mojih čitalaca. Čak sam bila vrlo zapanjena da, na primjer, moja generacija kad je pročitala ovu priču kaže, znaš, ne bi smjela onako da pišeš, ljudi su osjetljivi, napaćeni, ako misliš da si čitan pisac ili da prolaziš, moraš malo drugačije da pišeš. Mlađe generacije kažu, kakva perspektiva, pripovjedanja, sve vrijeme mislim kad će onaj otac da umre. A ove starije generacije se vraćaju o pripovjeci po nekoliko puta, kažu ne mogu da se odvoje. Oni vjerovatno se pitaju od čega se to zapravo može produžiti život, bar se nadam da tako razmišljaju. To znači da ste vezali nekako sve generacije istom temom. Da, baš smo danas na kafi pričali o maturi, evo kako se sve, znači samo evo još jedan odlomak iz ove iste priče. A samo to što sam vam ostavio da živite u Podgorici, dobro je, više ne mogah. Iste večeri kasnije pljusak, morača je huktala, po mostu nigdje auta, ni glasa, samo mršava figurica žene ispod jednog poput Renoirovih kišobrana, nešto stiska pri grudima i ide lagano. Guta stuk svog srca i kao da čuje bad koraka iza sebe.
osvrće se. Sjeća se i ono đeda, vedro, govorljivog čiče, dobrodušnog osmijeha i kako joj je jednom uz naklon rekao da je prava dama. Priče kako je neđe poslije čitave noći kartanja dobio veliku crnu kutiju sa bombonama za gospođu od prijatelja, austrijskog oficira. Kako su se uz rakiju ispričali i shvatili, razumjevši se u par riječi. Pred njom oblaci na nebu, kao da oficir peri pištolj u nju i pogađa je misao, da li bi se đed naljutio što mu baca uspomenu. Još bi joj samo falio prekor nekog austrijskog oficira ili đedov. Vjetrić joj nanosi kapi kiše u lice. I kakva se to uspomena komeša pred njenim jedinim pitanjem. Kako dalje sad? Okolo niđe nikoga, kutija bućnu i nestade u riječi. Cjelodnevni pljusak podigao je začas nivo vode, a rijeka je tekla ne mareći. Nabujala, prijemčiva za sve što joj dopadne valova. Gutala je granje, otpad, kojekakvu stvar što se u nju baci. Među kamenjem i muljem tajila je i vukla po svom dnu. Po mostu razlivena tišina, figure na nebu se rastvaraju i pretvaraju vinske čaše. Visoki okovratnik i osmijeh, kao da čuje kikot sa neba iz veket čaša u zdravicu gromova. Kiša počinje jače da sipa, prska joj lice. U izmaglici svjetle ulični fenjeri, neki flajeri rasuti po pločniku plove ka slivniku kao brodice prema rijeci. Žena se saginje, kupi one što se nisu raspali od vode. Grad sunca, grad budućnosti, pročita na jednom. Hvala vam, Dragana, živjeli smo u vašem narativu. Hvala. Sa nama je kolega Boris Đurović, koji je rođen 1988. godine u Podgorici, profesor je crnogorskog jezika i književnosti. Fokalizator mu je objavio 2 pjesničke knjige, Svi moji demoni i Klin i sunce. Boris je nakon uspješno predstavljene 2 zbirke poezije. Možete li napraviti paralelu između ova 2 ciklusa, s obzirom da se oni tematski razlikuju potpuno? Koliko su vas odredili kao pjesnika i koji su to bili životni ciklusi i faze u vašem životu pa ste napravili tako tematski različiti opus? Malo prije smo ja i Jelena pričali o intuiciji i kako smo na ispitima mogli da pogodimo da ćemo dobiti određena pitanja, pa sam tako i u ovom slučaju pogodio intuiciju, potvrdio sebi da imam ideja jaka. Što se tiče paralele, ali da, znao sam pitanje, međutim i dalje ne znam odgovor. Što se tiče paralele između prve i druge zbirke, često kažem da bih pola prve zbirke možda ispalio. Upravo zbog toga što... To su ti demoni u nama koji možda vam bude... Ne samo demoni, nego i kad zbirka naprosto odleži, a onda kad se opet nekad vratite, zato neću više da se vraćam svojim pjesmama, kad zbirka nekad odleži, onda uvidite manjkavost kod estetike pa i etike, a u međuvremenu se završava i književnost, pa vam i sama teorija književnosti govori gdje ste prethodno griješili. Tako da, postoji li neka konkretna veza? Postoji. Ja nikako ne odustajem od tog mraka, od nekog crnila, od nekog, jer naprosto Ima li to veze sa emocijom? Htjela sam da vas pitam kasnije, ali ste pomenuli pa ste me podutrili boje i emocije. Kako ih vežete u vašem književnom opusu? Boje ste rekli? Boje, da. Boje i emocije, pa noć je moja boja. A kako vežem emocije za nju, ni sam nisam siguran koliko mogu tačno da odgovorim na to pitanje, ali zasigurno je da poezija mi dozvoljava da uradim sve ono što u normalnim okolnostima ne bih uradio. Da kažem sve ono što u normalnim okolnostima ne bih rekao. Pa evo, na ovim narednim panelima bit će riječi o cenzuri, pa tako mislim da je sva poezija, ne samo moja, jedna opšta cenzura, jer pišući sve ono što mi je na umu, ja ga dodatno usložnjavam i umotavam, a na čitaocima je da pokušaju da prepoznaju, iako ja ne pišem da bi neko prepoznao, pišem da bih se ja sam oslobodio, ali
ali jeste dobro ako neko tome vidi smisla. Iz prve zbirke posebno se izdvojila pjesma Heroina, koja je naišla vrlo brzo na nevjerovatnu prijemčivost čitalačke publike. To je pjesma koja je simbolično posvećena Crnoj Gori i koja prikazuje sva njena stradanja na neki način. Jeste li očekivali možda da će na taj način da bude prihvaćena i jeste li danas ponosni što je nastala možda u tom trenutku kada je mogla vjerodostojno da prikaže jedno veliko stradanje? Ta pjesma je nastala mnogo davno, čak prije nego što sam ja pojmio Crnu Goru i njenu društveno, socijalno, političku situaciju. Ali eto, predvidio sam pjesmom možda i karakter Crnogoraca koji su i prevrtljivi i čutljivi, nažalost, pa u jednoj pjesmi dajem im i kritiku, dajem im i motiva za neko uznesenje, za neko uzdignuće, a jesam li, više ljudi koji su čitali pjesmu govorili su da ta pjesma može da preživi, a jesam li ponosan na nju? Jesam, ali čak i više ne smatram ni svojom. Ona je na neki način svih nas. Naša. Da, naša. Prije nego što počnete da čitate svoju poeziju, recite nam šta mislite o angažovanoj književnosti i poeziji i koliko se zapravo danas u savremenom društvu čuje glas književnika i koliko je ovo društvo spremno da prihvati kritiku i polemiku, a mi smo između ostalog danas ovdje zbog toga, što znači da smo kao pojedinci spremni, ali govorimo generalno. Kao mlađeg, mene jako zamarala angažovana poezija. Kad krenem to da čitam, odmah bih odustao. Ali danas vidim da ona može da bude ona ne može da mijenja društvo, ne može da mijenja svijet, ali zasigurno može da bude neka kapisla koja na neki bilo koji može da utiče na neki način koji može da ga motiviše, da se prenosi kao virus, jel? Ali nije ovo to podneblje za te stvari. Spomenuli ste kritiku. Kritika je itekako važna. Međutim, u moru hiperprodukcije imamo i hiperprodukciju takođe kritike, većinom hvalospjeva, što recimo upravo naša prijateljica i koleginica Draga Neravšek, kad sam objavio prvu knjigu Svi moji demoni, napisala je kritiku da bi neko možda ko je na mome mjestu batalio sa pisanjem. Nakon toga. Ja sam to doživio vrlo racionalno i to me dodatno motivisalo, ali ne u smislu da ja pokušam da ispunim njene želje, nego da na neki način estetizujem svoju poeziju. Da li bi trebalo da postoji kritika? Trebalo bi, ali ona ne postoji kako ni u poeziji, tako ni u pozorištu, ne postoji kad je u pitanju likovna umjetnost. Nekako smo se sveli na Serdara i Vojvodu i tu se stavlja tačka. I zato se radi hiperprodukcija, ali vjerujem da će vrijeme da svakog od nas postavi na svoje mjesto i da nas iskristališe. Nadamo se da hoće. Možete nam pročitati vaš izbor iz zbirke poezije? To su 4 kratke pjesme. Sad vam čitam 2 pjesme iz posljednje zbirke, Klinu sunce, a nakon toga 2 iz neobjavljene knjige koja uskoro treba da bude objavljena također u izdanju Fokalizator. A kad smo govorili angažovano, evo jedna takva. Pjesma Mome tuđincu. Gledaj me, moj tuđinče. Ja sam gorjela i tome se smijela. Gledaj mi haljine od mora, gledaj mi prsa od gora, moje lice od neba, gledaj. Pamti, tuđinče, ti što krv si moja, da si me lijepo rasporio, raspario, da je tvoj jezik odlučio da me nema. Pamti, tuđinče mili, krst si nosi u pohode na mene ovako lijepu, odvažnu, zelenu. Pamti, snago moja tuđa, da su tvoje ruke na mome vratu i moj trbuh pamti tvoje stope. Rođeni moj tuđinče, ja poznam takve. Vama zeleni kad meni vene, vi ste horde kad sam sama. Junače moj, tuđinče, trpima trnci mi, crtam te crnim slovima u zlatne stranice, pokoljenja da ne zaborave, da ih rađam, da pamte tebe.
ova pjesma nema naslov, vjerojatno ga nisam tada ni mogao smisliti, pa je ostalo bez naslova. Malinka Jelenić, ratna ljubav, ime koje sam skoro i zaboravio. Ali prenuk se juče kad mi na pade ta sitna konstrukcija uvijek mirisnog mesa. Živa je vele, postala prava činovnica. Služi vlastima, one prolaze, ona ostaje. Pitam se da li još vjeruju u Boga. Nosi li onaj manastirski prsten, govori li da bi voljela da ima gušću kosu, da li je izblijedi ožiljak na njenom pasu. Da, Malinka, Malinka, skoro da sam zaboravio njene prste i blago povijena ramena. Glas joj ne pamtim, samo usta. Mogli smo sve i nijesmo mogli ništa. Poznajem je, mada sam je zaboravio. Ali se pitam da li i dalje čita plačljiva štiva, stajali stoperima, volili Rome kao nekad, tvrdili da Karenjina nije kriva. Pitam se da li se onako đetinje pravi važno. Zaboravio sam je, mada juče sam se šetio nje. Čitao sam neke pjesme, poznao je u njima. Zaboravio sam je, uporno ponavljam. Minula me moja ratna ljubav, moja Malinka. Hvala vam, Borise. Evo još dvije. Možemo li samo jednu skratimo? Kratke su. Marljiv sin. Moj otac leži u vlazi, u 4 memljiva betonska zida, u sad već trulom sanduku. Njegovo tijelo je postalo suvognječava masa neprijatnih mirisa, uskoro će kosti postati čiste i crne. Ja ću sastaviti i probuditi to što je ostalo. Daću mu svoje meso, kosti, patnju, daću mu ljutnju, vrijeme i iskustvo. A kad konačno zasjeju njegove duplje, hoće li ugledati ono što mi nije uspio reći? Kratko još jedna. Sretog čovjeka. Pobogu Jakove, porastao si. Je li ti umrla majka? Govori o njoj. Ona te je vaspitala, naučila te da se izražavaš britko, slikovito, drhtavo, kao ona. Viči Jakove, više ne čujem dobro. Viči mi o njoj, viči mi njeno ime, mali. Urla Jakove, zbori što čekaš, ne ličiš joj, ali pun si nje, poznam je u tebi. Je li mlada još ili je starica? Ima li kičmu Jakove? Smije li se i kad je šetna? Govori, umirem i to je sve što sa sobom nosi. Nama je i najmlađi član Andrija Radović, koji je rođen 1998. godine u Podgorici, magistrant je na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Poeziju je objavljivao u časopisu Ars, Fokalizator, Fantom slobode. Nagrađen je na festivalu Dani Radovana Zogovića u Polašinu za pjesmu Galije, Orvel bio prorok. Pjesme su prevođene na makedonski jezik, finalista i dobitnik 3. nagrade na festivalu poezije mladih u Vrbasu. Ove godine našao su izbor od 15 autora sa prostora bivše Jugoslavije, čija će poezija biti prevedena na francuski jezik. Andrija, nisam sve pročitala što se tiče vaših nagrada. Kako to utiče na vas u pogledu motivacije, s obzirom na to da ste mladi, književni stvaralac i da ste na samom početku vašeg stvaranja dobili vjetar u leđa? Prije svega ja bih pozdravio prisutne na Akademiji Đilas i pozdravio odluku da paneli o slobodi, naročito slobodi govora, budu nazvani po Milovanu Đilasu, koji je svoj angažman i kritiku komunističke partije platio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, čije su knjige na kraju krajeva zabranjivanje ne samo ovdje, već i u Sovjetskom savezu. Što se tiče nagrada, one su uvijek posticajne, ali zapravo na kraju dana ne znače ništa. Mnogi su autori prepuni nagrada, ovako istorijski, i sad kad bi ih nabrojao, pitanje da li bi neko znao ko su oni. S druge strane, postoje autori koji nisu dobili ni jednu nagradu, pa ih danas čitamo kao kanonske pisce, tako da u tom smislu zavisi kakva je društvena klima, kakva je književna kritika i ko je referent koji daje te nagrade. Meni znače na polju neke lične motivacije i možda socijalne potvrde na kraju krajeva, ali ništa značajno. Postoje pjesnici koji grade svoju poetiku na afirmaciji svijeta i oni koji to čine na njegovoj negaciji. Kojoj grupi vi pripadate? Da, to se ja pomenuo zapravo na jednom od ovih naših gostovanja, pozivajući se na Andrija Mišova.
Ja iskreno ne znam da li pripadam jednim ili drugim. Mislim da sam u Nikšiću rekao da sam neđe između, što je vjerovatno istina. Mene sam jezik inspiriše nekako, više nego taj pogled na svijet koji bih mogao da inkorporiram u svoju poeziju. Nekad me zanima samo jedan stih, samo jedna slika, da pjesma ima mnogo pakovanja, kao one mađioničarske male kutice u kojima se krijete prstem, pa nikako ne možete da ga nađete čak i satima. Ranije ste govorili i slušala sam vas da kažete da ispravljate stalno svoje pjesme, da ih pustite i da ih dovodite do savršenstva, do nekog savršenog oblika. Diplomirali ste na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost, gdje ih ilustrirate. Koliko vas poznavanje svih poetičkih načela možda upravo vodi ka tom savršenstvu kojem težite u pismu? Pa svakako da vodi. Vi kad se upoznate sa istorijom književnosti, sa, na primjer, ars poetikama, kad shvatite da u antičkom dobu je neko propisivao kako treba da se piše i zašto je to tako. Kad se vi pojavite 1000 godina poslije i hoćete da pišete, svjesni ste da imate neki teret, jer pisac jeste sam, ali nije rođen sam, niti u jeziku, niti u načinu na koji se izražava. Pogotovo je biti teško originalno u 21. vijeku. Tako da postoji neki teret te, tako da kažem, istorije, ali postoji neki jasan niz u istoriji književnosti gdje vi možete jednostavno da napravite neki mali korak i da odstupite od nečega, a da budete revolucionarni. Vi uspijevate, čini mi se, u tom. Hvala, nisam siguran. Možemo da čujemo vaš izbor vaše poezije. A ja ću pročitati pjesmu o vještačkoj inteligenciji, ona je nekako obilježila. Smo govorili na početku, Da. Jeste, se zatvori krug, samo trenutak. Festival generisane poezije. Kažu da će vještačka inteligencija uskoro ispisivati naše pjesme. Toliko precizno, toliko proživljeno, da jedan pjesnik uopšte više neće morati da pati, ili zapravo uopšte neće morati da postoji. U stihove kojima smo više naslutili nego rekli, kompjuter će unijeti ispravke. Tamo gdje je zadrhtala olovka, program će izvršiti komandu, mirno kao ruka koja vezuje omču. Naše će postojanje svesti na proste fiziološke potrebe. Upregnuće softvere i od njih načiniti prvoklasne arheologe jezika. Našim pjesmama nadjenuće sasvim druga imena. Pred našim očima stvaraće poeziju koju nećemo znati da pročitamo. Već zamišljam računare nakon festivala generisane poezije, kako u kavani ispijaju pića, raspravljaju o Danteu i Njegošu, drže duge besjede o trubadurima i prozodi, onako pijani smijavaju sonet i patriotsku poeziju. Hvala. Hvala. Hvala vam svima pojedinačno. Uživala sam u razgovoru sa svima vama, nadam se i naši gosti. Vidimo se, sigurno sam u sljedećem susretu. Mi ćemo ovim završiti prvi dio našeg današnjeg druženja. Pravimo kratku pauzu, a zatim i počinje svečani skup otvaranja akademije. Hvala vam pažnje. Hvala.